Kanegdeka Akashwani Shillong ka kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ka kubor mentaka step. Kajingpen semai yau menteri rang ba'adu bat kakenhun menteri berthamai kan long la shibet janmiat. Ka Kongres Working Committee ke lejet yu Rahul Gandhi kumunong yalam kaliang persyaah ke yang dorbar Lok Sabha. Badu menteri ke tenat jengok kai perthai ka Meghalaya ulaple ya ka Cluster Development Fund Project haulum semper. Ka kubor ke bebniat. Kijing penkreak keliat ceprang na gebenta kajing yalang pensemai yau menteri rang badu badang Shusha Ajit u Narendra Damodardas Modi. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalakot yau Narendra Modi bentawe ke sorkar ke bethamai. Kajing yalang pensemai kan long la shibit janmiat ha kapor nyosh pawa ha Rashtrapati Bhavan. Ka Presiden Kari kan penbam semai yau Narendra Modi bat ikidkot ka kenhun menteri ke sorkar pedeng. La ban pen kan mahong ne ba Narendra Modi ule kendo ya ke Presiden Kari menha ke sing thok diang bat kam bantau sorkar ke bethamai. Ka kenhun ke NDA kale kendo ru yo Presiden ke BJP UJP Nada bat IT ya ke Shithi Hau balajet yo Narendra Damodardas Modi kum unang yalam ka BJP Parliamentary Party. Narendra Modi ulong ba ke sorkar jong u ke bethamai kan kentia Kari ki samla bat ke yo kokot. Lakot sengo baru ikinong yalam na kiri bamarjan bani shimbentah ha kajing yalang pensmai. Kidan kinong yalam ke Balawan Poi ha New Delhi. Mentah kesengi ublay ka kendai terik ujeliau naduk kepor hendriau sau pesan janmiat ka Akashwani kan malam syapi ya ka jing yalang pensmai ya u menteri rang ba'du badang Shusha Ajit bat ka kenhun menteri bethamai na Rashtrapati Bhavan ha ka National Network jongka. Ya kena ke program bekerpang on live stream ru na ke YouTube channel Akashwani AIR. Ka Congress Working Committee da ke begesur kelarai ban IT hau Rahul Gandhi ban shim mekakam kum unang yalam kaliang persya ha ke yang dorbar Lok Sabha. Ha bekeran ha ke jeng yalang baki nong patai kubor nen kesengi unang yalam rang ba keseng Kongres UKC Venugopal ulong ba ke Congress Working Committee kanget ba hapok ke jeng yalam Rahul Gandhi onla banwan ra ya kaliang persya ke baklan bat ke bapit ngor. Sa waipat unang yalam ke Kongres Ujairam Ramesh ulong ba kenik election ke Benang Shudep kalong kum gadawai klan ya keseng Kongres. Ka nong yalam rangba ka seng Kongres ka Sonia Gandhi kalasha Ajit kum ka chairperson jong ka Congress Parliamentary Party. Nong yalam ka seng Rajiv Shukla ule thu kane hnen kesngi ba ka Sonia Gandhi kalap diang ya kane. Menteri rang ba'du badang Shusha Ajit Narendra Modi ula penrem ya ke jing tombor ya ka menteri rang ba'du ka Denmark ka M Frederiksen. Narendra Modi ulong ba upen pawe ke jing Sokya habalayok kubor syapang kene ke jing jaya ka menteri rang ba'du ka Denmark. Ula pa ke jing kublai ba kandon ha ke jing kot jingkya. La ban kedau hang ne ba ka menteri rang ba'du ka Denmark kala syak tombor hawe ubriau ha ke benta ba hapdeng ka Copenhagen men ha ke janmet jong ke sngi thok diang. Kane ko kubor ka wan chapi na ka Akashwani Shillong. Menteri ketenat jengok kai perthai ke Jela Meghalaya uba polengdo henin kesngi ulaple ya ka Cluster Development Fund Project haulum semper ha ka jingidan rengkat UMLA kathan uba Olan Sun Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Pencengan NCM UMDC kathan uba Alvin Kesau Kume kihe na ka MBMA CLLMP bat kiwe-kiwe. Haba kerana ke jingilang uba poleng do ulai ke jingero ya ka Raj Sau Semper na ke benta ke jing tre jengka banyada ya ke Mariang. Ulong ba kene kesngi kadai ban pen mau ya baro ba haba ya keren syapang ki kampen roy. Om de bani itang ki kampen roy ki ba penjot ke Mariang hendrai ki kampen roy ki ba penne ki badon ha ke Mariang. Ulong ru ba de ban kendit ya bat ban pen mau ki samla ba kene ke perthai kam dei ka jong kene ka pateng ke bamenta nredon kam men sumaraka kenang banla ban IT syaki pateng ke banang wan. Ka senjuk kirang bakur ke beri unyau trap ke lepeniar ki snat jongka da ke belaseng ha keleng ke beri unyau trap kentup ha East Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hills bat menta sahari lom jantia. Ha ka jingalang ke belalong ha ka Dorbar Hall ha Yalong la keren pensyai pang ke jing temu jong ke senjuk ha ka banyadai ke riti ke dustur tenrai bala keren uba Erwin Kes Im Sutengah bat uba Rafael Warjeri.
Hadin ke jingkran da kini kirang ba le shimpentaru da kiwe kirang ba nakathan ha ka ba kila kedo ya bon ki jing e ba ki kendo ha ke emlang salang ke balakta shibon khamtam ke balakta ke riti dustur tenrai da ki breu ki ba shim kabu ban mentoy leng ba ka khai pateng bat kiwe ki jing mentoy kum ki reu luom jong ka jela Shosho kesenjuk kelepen kre bani kendo berkirang bakur na kathan ribhoy ha ka khatwe tarik mentau benai jeliau ha shilong na ka bentaban seng ya kashnat sahari boy na kaliang kashnat na rilom jantia lapen kre ban pen scam ha ka arnyo tarik mentau benai jeliau on dalapen biang yakinong ket kam ki bathamai Kajingsa mi kitendong gas syat jingshat LPG syakinong yo mentoy hapo ke Perdana Menteri Ujwala Yojana kalalong henin kesngi ha kesnong Saiden ha ke distrik Ribhoy. Ha ke bag Ribhoy Gas Agency kalasam ya kitendong gas syat jingshat capalat apo terli kilong yeng. Kinong yo mentoy kelepen pau kejing sengungu ke Sorkar Pedeng kebala penterika mekanik skim kebala ajing yarap iki brio ki badok ha keleng kari. Kadah do menta palat san pauteli kilong yeng kiladap yo jing yarap hapo ke Perdana Menteri Ujwala Yojana. Ke Perdana Menteri Ujwala Yojana ke skim banyarap ikilong yeng kamtam ki kentai ban lat na ketedem habashat jing syat bat bakin la ban syat jing syat no daki gas LPG kenang bakin don ha ke jingkot jingkya. Kaseng Voice of the People's Party VPP nin kesngi kala penlong ya kejing yang pat ba Hasmit ban penpau kejing sengongo ikinong tak vote ke bala ajing kersan yau Dr. Ricky AJ Sengkon mula syajit kemu MP Batamai syaka Lok Sabha. U Presiden keseng VPP uba Arden Mela Basayomaj bat kiwe-kiwe keledon lang. Lasaki ya ki pau hajar ngut ki breu ke balawane shimbenta hakan ni kejing yang pat ba. UMP Batamai na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Sengkon ula ajing keren bat penpau kejing sengungu iki breu ki balajit ya General Secretary Cassandra Jawai ula pentip baya kejing le aniam bashisin chisnem kata ke bedin klam on penlong naduk kalai pau terik ujeliau haduk kalai terik unaitung menta kesnem ar hajar ar pusau Ule ya baro bani shimpenta ban sakhi ya kene kejing le akman bakrau Cassandra Jawai. Ka National Tuberculosis Elimination Program jong ke District West Garo Hills henin kesngi ke lepenlong ya ke program penkup burom ya kisnong balalat na kejing pang TB. Bat ya ki Health and Wellness Center ki batre kambha hapo kejing trekam TB Mukt Panchayat ha ka District Auditorium Hatura. Lapen kup buram iki nokma jong ki khatnyo teli kisnong hapo ka rongram bat gambegre block. Ka Bolchugre Health and Wellness Center klayo ke Kusnam kum ka Health and Wellness Center ka Babhatam. Ka National Testing Agency kalong bakarukom penlong ya ke examen National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate arhajar arpusau kalalong kabayat bet bad amsyam ladan kanu kaban penhiardor ya ke examen hakari barok kawai. La ban pen kenmau hang ne bayakan ni ke examen la penlong man ha ke santerik ubenai jemang bade ke result la penmi ha ke sauterik ujelio. Ha bakran ne ke jingyalang bagi nong pathai kubor ha New Delhi henen kesngi. Director General ka National Testing Agency Subodh Kumar Ulong ba amsyam ladan kanu ka jinglet to jong ki jingkeli. Ha ke baidai bat ki syajar hendrus paangot ki kena ki bamsyam layo ban tholot ya ke examen na kedau ke jing bakla ha ke bansam ya ki jingkeli. Subodh Kumar Ulong balathal ka kenhuan bakle do chairman barim ka UPSC ban kmi ya kene bat ka hab ban ai ka kaipot hapo kasitayo. Uwei officer pulet IPS na ka agmut kada ka Arunachal Pradesh Robin Hibu ubatray kumu Special Commissioner ketenat pulet ke Delhi ulayo jingkenteu kerdan kumu Director General ki pulet. Udai officer IPS beningkong en Arunachal Pradesh ban kiyo siya ka kerdan Director General ki pulet. Bat katto ko kubor kalakot akan ka step ka belawan Shapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajing ina so abaga Delhi Station na ka benta ka kubor ka kten Hindi ka banbot ka kubor ka kten Pareng ha ka por prakat san minute. Ni penkan mawai piginong sngap ha ka por Prashteng na ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta ka janda partat prabajing.